incluir também previously unreleased tracks. Esse kung acaba de escuchar, tá din lang. Essa aqui tá ang live performance na Madison Square Garden na 1925. Aqui ng concierto promebia ever ko esa kita kita compartir com o pueblo, mas o claro suno ko tawte nang yes, they know they've heard it, pero agora aqui officially released também. Sakit siguro ta Mariah Carey sa monumental album di 1925 e a newly expanded edition ya acaba ta disponível digitalmente. Pa estang ku siguro lo que era un collector's item pa porwada until the end of time. Esa kita pa sali 16 de October. So you gotta wait a little bit, pero mientras tanto, por comienza get used to all the new releases digitalmente. Dus a través de favorite streaming platform. Siguro maneira mencionar ko digital anniversary release aqui tem collection de bonus content incluyendo fan favorites, classic remixes e brand new Eric Copper remix de canción Underneath the Stars. Siguro menos sa kita promebihan ko eta compartir algo extra de manera aqui. I don't think it is. Siguro me la hace con otro album también. Pero también lo cual ko si ela publicly release a pa promebihan ta writing demos. Aqui nang tambe botahaya original songwriting session pa su canción Melt Away, qual ta co-produced e tambe co-written ku Babyface e su canción I Am Free. Maneira mencionar, physical editions lo bay sali na October e sibo check. 3 LP vinyl set, bota bay haya no solamente canción ku ba escucha award ko tawte a live edition na Madison Square Garden, sino bota haya concert performance completo for the first time ever, conjuntamente ku su vinyl debut e several never before released tracks. Si bota check a double CD and deluxe digital. Akin ang bolo haya unreleased live renditions di canción Always Be My Baby and Open Arms, qual akita graba durante di su Daydream Tour stop na Rotterdam, 17 Juni 1996. Y seguro seita otra canción que me quiero compartir con vos en awe. Pues live renditions. Aqui nanta met incluye parte na onda ko eta interactuar com o público, ko sempre bida hai great. But they put echt picture that you're there. Lamentablemente nothing so video footage, sino ala sali ko so visualizer, but still it's very nice. Dus si ahina mo na tawag na sa travesina sa website coolaruba.com. Please feel